turabasuje ndetse tubaha n'ikaze ku Mugisha TV. Karibu sana ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Turabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Tugiye kubagezaho rero inkuru y'umudirecteri cyangwa se umuyobozi w'amashuri wo mu karere ka Rulindo ukurikiranyweho kwiba amavuta yo guteka. Ibi byabaye ku itariki ya 7 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023, aho nyine uyu mugabo witwa Bizwinayo Janvier wafatirwaga mu cyuho arimo kugurisha amavuta ya buto yo guteka. Ibi byabereye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Base, kuri JS Rukozo. Uyu mugabo akaba ari cyo kigo yayoboragaho. Uyu mugabo rero yafashe amavuta ayajyana kuri boutique kuyagurisha. Bivuga yuko ijerekani imwe bamuha 33,000. Agarutse mu kigo atangira kumva abantu batangiye kuvuga yuko yajyanye amavuta kuyagurisha. Ubwo wabumwishe rero asubirayo kujya kureba ayo mavuta. Ageze kuri boutique wayaguze amubwira yuko bidashoboka, ahita afata amafaranga ajya kugura andi mavuta ngo asibe icyuho. Ageze mu kigo rero asanga inzego z'umutekano zamaze kubimenya, zahageze, harimo na polisi, bahita bamuta muri yombi, ndetse harimo n'inzego z'umutekano zibanze ndetse na RIB. Uyu mugabo ahita atabwa muri yombi. Ibi byabereye ku itariki ya 7 ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2023, aho uyu mugabo Bizwinayo Janvier wo mu murenge nyine wa Base wayoboraga JS Rukozo wamaze gufatirwa mu cyuho arimo kugurisha amavuta ya buto injerekani 9 zisanzwe amavuta asanzwe yifashishwa mu gutegura ibyo kurya by'abana, ifunguro rya saa sita. Uyu mugabo yaramaze gufatwa yireguye avuga yuko yaragiye kuguranisha nyine aya mavuta mu isantere kugira ngo bamuhereze impungure zo guteka, ngo kuko ari umuntu basanzwe bakorana, akaba ariyo mpamvu yaramaze yajyanyeyo, ngo kandi akaba yabonaga muri stock nta byo kurya byari bihari, ngo akigira inama yo kujya kuguranisha aya mavuta ngo bamuhereze impungure ngo agarure ibyo kurya muri stock, ngo kuko yaramaze kubona muri stock nta byo kurya byari bisigayeyo. Uku niko rero yireguye avuga yuko atarayibye, yaragiye kuyaguranisha. N'uyu mugabo rero witwa Bizwinayo Janvier wo kuri JS Rukozo, cyangwa yayoboraga JS Rukozo mu murenge wa Base mu karere ka Rulindo. Nuko rero byamugendekeye ubwo yafatirwaga mu cyuho arimo kugurisha amavuta ya buto injerekani 9, ubwo yazipakizaga imodoka akazijyana mu isantere akazigurisha. Ijerekani imwe bamuha 33,000. Akagaruka mu kigo agasanga inzego z'umutekano zahageze, bagahita atabwa muri yombi uyu mugabo witwa Bizwinayo Janvier. Ntabwo ari uyu gusa rero, n'ubundi muri kano karere mu minsi yashize havuzwe umugabo n'ubundi directeur w'ikigo wafashwe arimo kugurisha imashini 30 za laptop zisanzwe zifashishwa cyangwa zisanzwe zikoreshwa n'abana mu myigire yabo, nawe agahita atabwa muri yombi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru witwa CP Jean Bosco Mwiseneza akaba yemeje aya makuru, avuga yuko ariko bimeze bano bagabo bombi bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Harimo uyu nguyu rero Bizwinayo Janvier wo kuri JS Rukozo, cyangwa directeur wayoboraga JS Rukozo mu murenge wa Base, akaba yamaze gutabwa muri yombi nyine afatiwe mu cyuho arimo kugurisha ijerekani 9 za buto z'amavuta yo guteka ku ishuri, arimo kuzigurisha mu isantere. Ndetse n'uyu nguyu wafatiwe mu cyuho arimo kugurisha mashine 30 zisanzwe zikoreshwa n'abana mu myigire yabo. Uyu CP Jean Bosco Mwiseneza akaba yemeje aya makuru, avuga ko aya makuru ari impamo, arayo kwizerwa. Bano bagabo bombi rero bakaba bacumbikiye kuri station ya polisi yo muri Base, cyangwa umurenge wa Base wo muri kano karere ka Rulindo. Nuko bimeze rero, nuko bano bagabo deal bapanze ntago yabahiriye. Hanyuma rero tuributsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Ibiganiro byacu bya buri munsi nakagaruka. Turabashimiye cyane, turabakunda. Bye bye.